Finjakin wo. Okay, kan baik ko Time kay yun na. wa. Right? Lain wo na siwos ka kay wo na siwos. We na belgum ligat ya ka. Eh Sukyak den ko so we ga nama sivin kum ko sherry wun. They can just go. Okay. Yeah. Kahit gula nga lap nga sige unayak. Auk. Sherry and I get gas and go group. Paingos kay wa kat sukyak den kat ke sherry mit. Kat sa fast na mit. Ay, mga dog sharing eh. Okay. All right. Kaya kadakalap sa fast na mit. They can just go. Anjo kalwin in fact Duwa-duwa. to assume. Ano Kaksigil ko ka? siya ngay. Nga walang they can just go. Pawigos olu to inge. Kada akfasrye program la siya. Kada akfasrye week na kaya way olu to katlaman batla kada shishik. Nasyak kilon si gatla kat kay nash. Ano ko siya nga. Nga ash finan California. They can just go ilash finan Washington State. Kat kawan nash West Coast. Na temperature lashing in now kadashik amo 45 degree. One off you have set my green bell na may snow if it by. I think just call and lows kanan. Amo, kadash ki 46. Then 46 kalme kat kewan na. Kaya ka din may decrease yung politic in California for one time. Ubli diyan California wala pa ngayon. Engine ash mo ngayon. Na phenol peola. Well, manoyo ko dali in California sa mas ka 65 degrees. Ibang San Diego ko sa nga 55 na 65. And bulayan siyang aso nga ba na weather lowest in Washington mangan. The weather station di ba nga kat kinakalim yung kataswa yo. Hey, And ko sa mas ka gas mo yun. May temperature ko sa nga. digin ba kilmain utya kakalim niya. Kung vi mo ka ko sa and ko sa doing Sanri au lut o yung magluto nga pa. Kung vi mo ikat, kung mo na sa kalim yun forget weather sa lowest nga. Kung sa nag weather apps yung al bang ang mga affiliate ko sa ask yung mga sing Umlagi ka 46, yeah. Alas na and Seattle, Washington in fact kun California siya fully ganyan. tingin man racist malong nga. Ay, nga, me, alang-al kinelle. Tingin sakluk Pinyon Hills is 42 yung na. 42 kadigas. And saying is 55 degree. Azusa na Colleen is 57. 57, okay. At in Washington get absent ako flag kalimya. Mabanga ka 46. Kadin 46. Na may sayangan kung gusto mo wigat siyang nakalimya na kumigat siyang kung vinta ka kung komenta ka ba siyang fliesi message an akalimya na kumasyo kanalingan bain bumita ka gas la wigat siyang yung isi
Akitin bel madam dawak. Just nga, oh, Taking Pauline, Jack. Tamlel. Bilakak sa kat. Ow. We come Ay, duwa gulan singkat lang flush. utyak. Bilake auk. Klagum tago we got yangan tago uchak olutu. Ding ngasuk masilash. Taking Pauline gidin be gidam dawak. Nas Duwa shukya. ma narpyo may chelu maash. Al amagot soon labase. Taking di. Yes. Ako lang tinash na may de. Ay, kaya kasha lang kat. Stand by. Okay, stand by. Alright, kalduo na suos kaywa. Anaking akalimya, ngayon Sirle Darapange, Ngashfinan Pinon Hills, California. Na wiyang oluduing Diggin Driscoll Jack, Ilashfinan Kent, Washington. Nakataka na Euros Keladusing inakfasrye la may nanak na kailan duduwa sa pa Sanri. Kafinan ko siya may nanak na kay Sanri yan. Na naging avak nga digging Driscoll ilagasi ko doon na bill na kiwagad mitiga akfasrye kleinsa plush na sinkada. Kasi glad up sila inget iya malash pa lang katuna yun kat siya kikashalal ay lanak kayela na digging Driscoll we got all you do lan na mas kashikat ke ipsingan in sumnayuin kat siyak la taganyos kat sa fast namin. Digging Driscoll duo masimet na sum. Duwa, lamalap tamal Shirley. Ana fakluman. Kada ko fla matawa kat finde siya kikashamit. Naknas ki pala singe, ang siya ko uskewa, inwiya ka din siya klapela, siya kan lawim da din siya kikastan kat fakat fastnamit. Katang ni pray. Kachipin pa pasta yetom, kat mo si fan na, in kaksya kan ko makfalatini, kulo malap na siyong kat papa, kum na nakarangin kat kika disusa na finfel singi, lagi syarap si somla. Panangat kaksyakin lakat wimo liilen sasesi. Pakanten Mwet fastigikat macheta lakumes namulla kaya fastigi felsingi. Pakanten pe Mwet sumrek macheflok. Aspe Mwet lash magaul lomuno ki pensingat lang si pray peke. Ki milos aske at nas sang comfort na silos. Relief pain is lamaingi ngalalos. Ayok na kaywa, karangan niya klominan yurolos. Kat proy begetalik nadash ma.
Ashpe in Kabur ki pel singe. Lela kat nagawa ni Sam ke Shamramgil Paul Silas. Kisin makaprelos in prison. Kishpenon kaksak lalos maingit aldal. Anasya besish. Ipel singe ma. Sivena kapriepe. Ke machefal ka din ashke ke. Felsi makadashke nge. Anak mo na sa lala maingiligi kat baba. Kat proebe ke. Kung ngayon masikyak. Irun sisiyaw mga siyena. Pasiyaw na kayo mga pala pelin asur. Yuksalalos ki pelsingi. Na kalom inakalim yun na silos. Ki mama ta ka infungalo singi. Kat kulamalap na siyong baba. Na kumsyak na lang sikat. Kumurik makin ka din ana Alan Clan saplong. Kat kulamalap ki platform singi siya kung ikestaban sila damlo siyerle. Wisyaw lalo. The custom in fakyagali ki ninginga urik magin internet siya tiye eklarigi ksin siyak silom sin Moses kapineran inurik magin sikal sugoin beolos inkain tavlakikas korek makalom kikasin kol siya kung rela manakle kipel singi yininginga kat nushe ki kalom kat papa inanfin maingi Esta na naklasha liki maluti makadakula nakfasye. The kaslom in ganchamanyak fall na kay mamasim na kaya. Kat kula malap na siyum. Kay matwiyas na kaywa mawitawi siya po. Matwiyas na kaywa mawrik magangasin kol. Lagi kunokon la. Kat kula malap na siyum kay vision siyingi. In kan lailik. In kapain satisfy. Siya o yamada shamsham kun. Kadin sum fahk. Gospel sige peng musing na finfel. Peptay sa los na kainin. Kat baba, kat win, kat ngan madal. Ewa yepe. Kadin ganda falamit kol. Mahingi kayo ay nakyok shalom. Inak kayo sisinsi. Anak nas. Kadingi. Ako lang fast na mit. Ekat kulong walap kilang silom na sistetuwi. Kung sabay mawin kulo si fun na na doon. Hinda ka. Kishbesh mo itayin mo likat le. Kinim kat papa, kadingi. Urik magin kat. Amen. Lamalap. All right. Digging Driscoll, kulong alap ke Broisingan. Kaya fast na mit nag-program na siya. Kaya wala announcement si Tiwoma. Alive nila kachat na nganin Christmas nga na Digging Driscoll Oh, absolutely. Siya na nganin Christmas. Ed ko siya tang nagalagin Sanri na. Siya ta katandali mass marik ken nga na kayo. Na phone na yan nga radala mo. Then Seattle radala mo. And Lanai radala, Honolulu radala mo. Phoenix, Copper Cove, Texas. Ko atelier in Dallas. Siya ta ko en ko siya. En ko siya. Burangan na kayo matakay ni ko. En masumawala kay siye states nga. So makflight Christmas nga. Na Matli ka chona lagi Christmas ka chona ke pange New Year's la yes asa singe Sige just ko ka trap ke Tuesday ale kung edosto Basta. kat mo sap mo en sipa ina nas ina nas mas ko mo sipa ala pa ito ke masa pa the phone na Bonarella. sakto masima pushle basma pushle yemadan medagate we admin na tingin madewan sa nga mamela makatsa mo bang katliye mama shumonye ke Facebook shumonye ke Facebook naglon sil Pam Aldens kada videos yung mga status lala naglon sil la Mr. Perle darawiya ka il wala comment ba il sa mo tayo jak pa ito ano ka tumliya sa ano yung pa den wat sa mas lalo sa pa push lagi sa mga ke Facebook ano kada wala los ka just go men naklom ke ipsinganan wala siya sa mo kuma ba ito Lanay. oh dingin el lanay okay
det livet bäst landa. Alla förråder sig. Walang doubt. No. Alla wonderful na bäst det att li mamma post ke Facebook nga kami. Men kan dagi post ke Facebook. Bara att tvätt mo mass det vill säga bara alla människor. We have a number of views. Most share. Most views la actually $1,000 ke masin ala page pan alten. By vackesigan alten. Gira shwala that's we got lie mass. Okay. Thank you. Masih banyak yang jawab. Det just en annan patientgäng. Okay. Det är ju som så lägga kan gå dufte för det. Ah. Hade med det mest sitta schokta. Det är för sig. Det är en mjuke. Det är för sig orani motan usmotan masken. Mulgan hade det där för att schokta. Ramo par falin i dynamic då. Väl, så väl. Nej, du ser bara det samma som jag säger. Auch. Man måste ju säga.
Vai, şuken. Ani bir şey dedim niye? All right. Nalimlim. Sunna ba yun sa ko nga mo kulo na sin Mwet ko siya na kayo ke akflat losan or kat tinawi ko was ta siya Physically. Roy lash we go was fin siya lash mo sipesi mo kadak flat yung in ash at life mo ash pe euros bakit siya ang missing at yung interest ko Kejbin 그때 니또도 봐 클립스 같이 비행아 나 그때 이게 나 그때 쇼나게 맨날 봐서 되게 나서 gumli me gumli commenting ngaki suppose 아욱 in fact my happy new year akata hindi wet while watching. I bet you can. mga Masi pero kaya ka na sil vaccine gulo adam dal shuwe karsan. Kumpin mo taki and in mask it's very hard to sit still. Now when dali ka me first tuyak na wala mask even if the usingan. Pange spirit mataka ke mask ke masa. Pange siyo ni ke practice pa nangaginavak ke gulo Yeten lali nakalimbi nga mo nga kung kat kufla be all ourselves ke. Well, ilo nga liyak na nga ises lang ay smak na nga is biyawagam ta Nga mo hindi ko meron nila siya ilagi. So kumdi nga kulo sin met may dak mas nga that we were Finne stabilize. Swok så like alle war mit malium da wewet like or mi kali ash på det där video live där vi på så så alle wo alle kalen på så quality ge video alle wo na mo pa ber shukke mit kauklas ke Facebook ngal na post na fak wo para sun $1,000 views mit ko siya got followers sa ke Facebook followers $1,000 na sige mod ko kaya ba na phone la mit followers sa ke Facebook ngay los liye na wen be mit ko siya according to I'm a past si mga ali lifestyle Elijah like it mit forværelse der kunne ikke Christmas synge nej det fakt na sense synge også ikke tausin ikke selv der fakt tausin synge vil sige der må ikke gå sig også ikke der finder gå sig ikke na tausin er også tausin ikke gå sig det var correct me if I'm wrong der kan champion der ikke med matter der skal mod gå pusen el 1/3 ko 1/4 ke population ko siya takaliye clipsilal bam altens na para ka check mo nasin pa ka flia mo pa ikto ke 2023 according to the analytics Facebook analytics na bakit wili katli dal na soon na pa kuno si metavan jak ngan kewa ding just ko kewa we come yang be degin Pauline ko met we asta ko finan dawan sangan kulo ang alal fung ile may ko sana ko di massilos ka lengan ke na degin just go last ma euros mit kat fact me da viewers slash ngai asma ko si fact ma ke masse det flela dalin ilosin kain gasla ka support Darakta masima yokshibian pa Christmas yung anak sa fiyakle kikasalan kat rekle ingin nakadinan pray kimit kuyas ma falok ngi nagi safe return
Main glance up ngekewa fashion kewaski state nge. Abangan pelsi modelos flock. Reconnect nge mother church as you the flock. Ngayon ka dash mo nge. Glamalam singkat. Kal glomalla tekin. Kalingin na gidevast na met tekin trusko. Okay. Gidevast met nage program last na misenge ya. O lutu kaya ko sham kin men naxin lutu. Ko nagel Sanri ngan. The shock to. Ko fin loing nage disable endo yung si vesingan si venagel pelan chemis ko that mo. Lalalfung ilon may lalalfung. Lalalfung ilon met sitakli. Lalalfung met lal met. Parang medjais, Lalalfung met lal met na. Meritipe na ngayon pagkibelo ni tawian. Sa mga ankisivis mo. Alu na sin Tohkohsrah met you. Alu na sin Tohkohsrah met you. Na may kasya yung an ilaske meto. Meto sa paluwo first na siya. Pangan maritim. O naging akala mo, di just ko ilat ako, akuteyac na siya. Luwo tolo kaya man ang mapsi ngayon, kaya kuklad neto sa paluwo, first na sa paluwo. Magkasiba sila kung sa masa mo, lalali kong ilan may planet mo. Kasi tamit lagi ka ako, may tigil nga ako ng pela, na sila tigil ko. Ako min sige non ko ke girat na liye ako ya girat but shoot kat kap ko ba girat ke molin da talik mit first last kat ako in Christmas actually to the may that mo ano ko sige introduction sige listening commentary that mo the reason for the season may I should ben actually last ashbe yok na vinan American may that mo happy holidays. May uniform. Kung that one Merry Christmas, il insult may the cash kashap. May the floyak. Kung ito make look Merry Christmas. Mising with the fact happy holidays. May like isla in Christ. Diki Christmas in mo idalin mo en merke ko en kadash ko ya tin haskila lali fung ya nagatfin lo nga may laksing election ta ko kalim kele belma when in the choice slash when in the fin clash na ke mas kasi su ko sa makoligi ko na kayo pamorit siya sa ke Herod the Great Il just I'm going to Herod the Great, men na Herod the Great. Ask my yoki or aknin yakil my Herod the Great. Now we saying yang ako makflat yung Christmas. So then super loyal na kifax fat mo. Let's bring back Christ into the Christmas. Onay for fakangan may super yok si mga akflat yan. Katita kain fat mo katita kain fat aksuos mo da katita fat mo orlo was ang dafong le katki sharam kin le may should be yok sin katang mo sharam kin okay Christmas at malan when ke pa pala true Christmas December 25th if akflat yak tape na ask ke pa pala kasi pangan siya yok sin katang mo dali so ni fat mo o pangan siya mo December long mo great wala siya aspel si mo tatakainin siya sila. Inakflat siya. Ngayon siya katakflat siya nga. Kada mo lagi politicize siya. Kada mo lagi in some in fact malo siya tama. So what? Maasi ka din lang na pa may na yok siya siya nga. Kung may lalvong siya, kung pintil lalvong siya Christmas, makum sila laan manalo. The Spain Christmas ngayon, pale pagan holiday si pangan. Na mitla lalfung niya ke so musikaslan kat na inwela los para some showing na ke holidays la los kan we affect di pa in America or Christmas leading Christmas ka fel von na affect lane sing leading Christmas usually on lane. The masik din man kan lao pa may I say yok shiben.
Kuvindiye, certainly comment still seeking Jesus. Sukle measure tingnan. Finne magi's kan alignment within bell show. Thousand luwo ko tas yes la. Finne alignment within bell show. Loshak na sukle Jesus Christ. Kaya loshak na sukle Jesus Christ. Kaya siya manasiko. Kaya nga makfat yung Christmas agat. Mesigat suko. Vinliga belse med detta kan ju kuin se alla fuko bratliga ojen masse bienga fuko lemle mutuftu for ja men meta in se in takeni fash nu kwe mitma tu tapinga un met na fonse takeni ora paseno pasakos ki kan on takeni on kainin met belse med detta kan in se len kuyo mana fu pa lo serela. Naro ka disi man naksin ngayle, mea si ka tsuke Christmas. Ngay fat masin nga flow in Belgium day just go. Law mo, sew lang ka back to Christmas ka len doing all siya na weekend singan. Na siya Christmas sa last lun mo mangi. When gifts look, when mesa, when gifts look. Den finalia kine kasi di kesa nga may Christmas rin na kayo nga nakasikat na ko ngati na kan dasano nak sila pa dalawa pa isik kasta na nak sila pa na ro me dalawa jikpel idat te frie Christmas gift nga finashnik idat te frie men finale frie asum di kesa or ne lutu nga asum sukta wa ni nek men maak masig mesing ako tsuko ko gifts nga ko kita naklat check sa at fact mag-uusin na at bang facts nga pa mesing ako suki Christmas mes ben lim Jesus Christ nakita fincha ka ba kigat ka akade de just le da akade ke usi men nak sing sam gina kiden gan topok la kasi jackson na mesing ka tsuko they can just go Pange lumalap. Ame kung dismos na rin kasi kif ngan. Ay, dali patta din nga sumos la. Men dalde si befrie. Dalde si befrie inek. Men finga fata liek na nga ulet na igesat na. Igesat na At the line mga dalde very sa. Wala suspense ki malum nga. Well, nga men tasano. Christmas len na ko na Christmas. Aklat ya katlen na ko. Mo, ti fact lang ba kusin ni tayo mo. Finne ngam kena bara lom sika dalaro mo oye sika ngam kena bara for no wo on dali dai with the line dal dai sika dal dai dai take just go lumalap na gikom academy intro singen daga na sikanan kala pitse si ma Christmas au sina singen met kol massi elana shepherd si el kol si penangen na el shepard chance silas kadin alu vakla lela kadin arle na nan ka kesisin sie akasha ina kalemi lang silas na sinsie enra mawo lela kadin tie fulle akta kadin las nage peli na alu anage kata mo itaro agad nakay sinsie yokli kimeta ana gusli ta lem len lem apkran na ma depiction nge namle shirle el akayekat Kumli, for many years, begannen with Tohkohsrah, the loved ones. Now, Oya saying it provide the opportunity with Kinfolok and Tohkohsrah. Kumli uplifting sige kumli met luma yoreka mana yoksi. Na pangan sibe ma yokan chan sisin siya kalimi lang si exchange of gifts, the greatest gift of all. Kung sana igas malaman, the greatest gift of all yung ipadashman ke. May itusing ito kain sisking Siya uskat me na ke, may lesson context yung el siyam ke mysterious stars yung may faklum ke mysterious stars yung ala na manekle. Bangay pa yung mga kanil siyam yung gasing manekle. Manekle or astronomy ko, astrologies nga Utaka penake samsam singe astronomy pa lutina ke malim ka fat itu ka planet na ke
kasama ke astrology ngel combine study ke lalfungi ko la fakataken yen me position ko kasi ongoyen me mamanga kalimilang na maasir nga kalimia astrology singe pa na may tasek penawrek maganda ke horoscope ko namisingi na ke Old Testament na akademia que tiene lufas luo, que tiene lufas singaul. No fin de sapta kos de megosan que astrology san. Nara si oyema da kana siklan kan nan ka kya ba. Akademia ke babala vakmo kos ngeta nan ka shawa li fat male me itua nikos tavung le nalu erik manake lem gat lo was lora la maing in asin met na ke wa fel. The king aus was singe elga ke Deuteronomy akos mana na kalemila itu singe ke manek lenge kat kaben net lali maka singe shuen pakanye mashishngi pen ma medalig dingat ngen the fashion away na oye seben ba itu singe mashishngi na sin metlan met ngi ma chais ngi na ke sustelan si Tohkohsrah sasya adama sel belange logan na sumin kain lakan na siske me chai singe ka metal met singe na ki mama kain me lakan na siske at belan su Hey, they can just go. Come gula. Okay. Kom trying to match eyes, yeah Kom kostumash started listen commentaries and that on. Original language ng Magoy. Magoy kalme ba nake il transliterated il langasik il fact nake gasing sa pa matcha is part of the namasing na kipel sa may reaching assume le matcha is nga bang mit ma mit ma ito kanon kasi just drum behind kung astrology astronomy astronomy pa yes in luti nga naging fact nga astrology luti ba na sa teller lusi nake molan mate nake caught in bang mamakadilaki ano naging makalim na di ko tram gun may matcha in belsing in belso Ilos on astrologist. Ilos work makun magi universe nga insang aki molan may the pangalan mit ma ashirolos. Ilos kan palye mas may fatako. Na kasi ba nangan matches or maginya ki pukla na rek ma. Information na phone na kumilya aske sa listening commentary. Finin na ilos ramon. Nakatatafa mo kay Van na. Le kismo niya kipuklan na rek ma terms ng magi's ilorit makinya ki kalmian ba sorcerers with your nut jusfa kaya mo susfa ko with magicians with mark may man gibawalos sima kumali mo rain na lamang mit kaya nagdagdag mo the force ki terms ng magi's mayin ki belo the usage of word terms changes so as time. Bela ekle o be kalme ek or makinyan gaso il ek fall na bela. If na gaston got il na ekle. Kalin vaksi ba kibel ma mariting ang bidige bela meto ngan. Iloragin matches mapangan met land met. Met ma ito ke molan ke future lan may ito. Nakatiga sa nasilos. Ilos mo pali ito siya. Hindi kasi sarang ko dito. Kasi siya nga kifliya kika sarang ko mecha. Kaya kung matagal. Look, min dup siya fakta lil tigin dress ko pa. Ifo ko kaat il or makin mecha. Kaya nito yan. Dahil ko beble the direction of Babylon or Persia, and they're the descendants of Abraham. Just a little bit land with.
Nag-sinsik siya ba, ifo katel ter magin Mwet lal si fan. Wala magin Mwet saya. In bata ko, kunayak sisulan lim. Tingin Diyos ko. Klomalap taon sila. Kumli, kung fakangan na, maluti siya nga fakla, alo na sin Tohkohsrah lan machu, siya katita ketari, si fe siya nga kapinne meto luo, fasin ka siya luo. Kain pit siya pange. Leon sa kwata ka, o nga tatari masingin nga te lupsya. Nga lalfungi mo, as insights ma, eudokot na siya. Ay kekla, men, samsam kunyak mo, kung sam kun standard lesson commentary, kat finangais malutut siya nga, as iptolu siya ka, matolu siya baka din kan me, akuteyac kain makat me, fulfill makatagay ni ke time la usha. Historical settings na ke, Tingin isak medium suna med nga nakli ni loso kasi mbelti ko sum deklutian ubeg den siya fuko. Quite. Elmore, Alter, duo, happy holidays, Merry Christmas na sum, lamalap. Classmates lang ngay tamay Noda Sikra, paingkum tamay Sam, finan lanay katsonol sonol loos ke fresh just na finan lanay, the band look we got some la na shre klein. Shre paingkum na finan Kent, Washington. Taking just go, Florida Belgium. Kumalap taon sila giliaden long, kadin ka naklen met ma wikat yangan, kusta ka tapatan na ke video si damla sila sidel ke masa. So, flok na ke lesson aim singen mayen ka chiki ka din be very astute na ke makat ulaylapan na sin mat wiyas lanay ngayon ke weaponar simit kasin kol akfasrye kat ukoy standard lesson commentary si ma itawi all langasla na malutut nga ka nakatsum na kipaya pala in kain urek magane kahit sina na siya kadin sum kikas kafos ma akademiyak nga na nagkasamram kun nagke me lafka ungwe ya losin belsi nga tarakta nagke osun si ma lal erot emet lalmet met nga na kadinta ka na compare ma ta naki ipsiak lunge kadin sige me ra ipsi saya pa contrast naki fuka kolalon lan god na sin metlan met mile sang na si patam na chule ilfak nga ifo ka inda mechay nga naki oyela kum makat sangin kolkat ki makat akfasrye ke molin lalal fung imisingi ipsa flashingan pa apa na masyak lungan naki lame kat sang in kolkat ka karangin kat samram kun na yok na ke guidance na sin wise man nga ke mission silalos nga na kat church leader misingi me pia o yesi ma woimit ngamo pangan si matamal siya lalata ka pe in enlighten ke kapun malutuda ka in full wala fakalapan me urek magunyan mamakat isyung katyang na kaya kadekan mat etawi mat church na kaya matalal fungiya kakadukwe na pa discernment maikek na siya siya uskat me kadinta ka na kaya malutut siya nga alo na sin Tohkohsrah lan mat choose katash ke meto lufa sin na luan nasip tolu siya ipsi met nga neta ka ke samsung kundi Tohkohsrah sa si me isusle ma meto lufa sin ke luwa samsam kunan ipsiaklo neta ka samsam kun na ke Tohkohsrah nata si maastari inge na elinse ku singe na el lamanurere ya ke samsam kunya ke meto sapta lufa stolun ki algosh na ipsiakla singan pa na ke talik si may suslangan na ke me alo na sel mama akfasrye kan sang kaksya kanalan na paeta ka na ke kapa singan na ke la me si kapa imem sige malutut singe tamu siya lebangan iptol mo kadash kaya ka finne mangesyak malutut singe na kaya at may faklo metiya fas
Nag-iip na fototosimit nga. Det är ju så one av värsta med Kaya lamalap. The new king is born. Kusma Asyan. Takana Jerusalem singan katsamram kun fossi singan vakta chiasil da Jusle in Bethlehem in Judea. Na Bethlehem in Judea singan as distinction si orekla ke manas Bethlehem si Besaya ke Bible. Ki pel si ma Erod Tohkohsrah Erod el samsam kun yak nge el Tohkohsrah. Dia back to kun maingi kata Mwet mayok ito laki itu baka samsam kun bianga. Elos nagkakatalep may na Jerusalem. Na masinga kika samram kun preserve kastas with kusaya kadnavak mo north by pang na epang katalep na di katalep pa south katalep pa me east epang katalep air pa south na roto pa west kampasail north east, south, west. Na parang lang siya kalamiki masingin dito nag-aslasyo. Na prophet, kisamram kunyak, ilusta ka katalep mi na Jerusalem mo. Akalamiyak la, en Bethlehem may mile limekos south of Jerusalem. Na kay Bible nata siya, siyesin mo't pala siya kainil pa Micah, ilsaman kay Michael mekos, saptan mekos, first luwan, Peke me it prophesies ke Messiah si Jesus lang eh. Nakalmayan Bethlehem si Matthias si Jesus lang eh dahil fak mo house of bread. In Judea el ash na ye mailig ashman na southwest Jerusalem mga kalimye. Nakakalimye ash Jerusalem si Saye pa ash ke Joshua singal yesingal mekos. Bethlehem or Zebulon. First si metngel daga nain kan rala notes si kadinitola Bethlehem si masamsam kunyak ngi papet daga ke si Samuel saptalongol fason ko saan birthplace style Tohkohsrah David abangan na meto el samsam kunen Judea instrument na ke Bethlehem si makatash kenge siya meto el ayape someone an Israel ke pel singe siya nagkakatalik na ke political entity akos. Judea, siya bang Judah na south, Samaria and Fulwan, Galilee na north, Idumea na southeast. Na Jerusalem, bayan Judea me kadita makingera de la shwea. Kikatsamram ko na kingera, kikatsamram ko na ke timeline siya ke yatol ngolit kos metigi susalan lem na ke ye akos metigi susalan lem. Mwet si ka character si mata katukuan pa wise men ngan matchayang an pangafaka ilusta ko eastern land na Jerusalem wangin mata yakelos patamle sila lakalemye. Sinsiyak sila tamle sila efo ka katilurik maka na los kadita ki pulan bel singe mo kata sintalig din kat nge shek nam tafinen Babylon as Jewish community na yoksima me tafinen mo Daniel samram kun ke Daniel lo singa lo fak mo kelos fak ko nge Tohkohsrah floya esapinen mo kinafon mit Mwet kasha falat lal inen Babylon nara Babylon singe kingakalemiya katadalig din kat nga shek nam tawe ke pulan bel singe Ki fosyak luonge samsam kun mo syuk Tohkohsrah siya pafak mo siyak piedalik fosyema isus na dahin Tohkohsrah lan mature kattalie itulal kesikya kinen katalep kattakain alu na siya itu siya nge pasamsam kun diya ka wise men nge ma samsam kaya nge edali itu siya ma shishni and siya ma Jesus when natin katsing ashwaya. Anak yang akalim ye ke itu siya nga ke Old Testament na kadetala samsam kunyak itu siya nga ke orek yak long wala ko shkalit ko shwak mo
Kinganget la liebel fasher, ngaliam don fel Israel, Tohkohsrah fassikya gin fel se onasietu. Tohkohsrah koe fatakaliki fel Israel, il fashisknilje met kullan en Moab, ja kanausle met sit na gewa. Sinsia pa wise men nge kamitlan met nge kaita ke itu sienge la el represent ka el shishni isustelan Tohkohsrah sinasin metius nge na banga kalemila kikata pelsom la metigi mga sikya ka kadita ke de voklelan dalik mamtain trophy in Babylon nara eastern astral lodgers nge el daluti ke manuscript ke Old Testament Idalito ke kata mama sham gunya ke Old Testament nge. Na sap a special message ma el sefalat el sang na silos. Ke fasting evak ma katali idulal ke sikyak inen katale katta inalu na sil. Na ke kat sham na ke metlal met nge masi meta pa kataklenta na itu singe manekle caught their attention. Alena already lost loyang na kendila. May sira alena sharmaliki to sing inta alena kat kandiyemo manakleange. Na el sham kun benake, ngasham kenake to fuklan dalitin juice nge. Kat sham kun nake yak lam fuku tolmo lalkush. Metigi sustelan lema kat sham kun nge. La shaknas Jewish community sima akademiyak mo davinen Babylon la anasita lalos ke itu singe napakata akademi mo itu singe akademi la ash el shishni na ke sie Tohkohsrah sasia ma etaka pange kata mama akademi ke fosina ke luo ma takana shish paksin siak standard lesson commentary nga siak la. In what ways can seeing creation lead you to worship God? Mekataw ye makat kandi ke makati lorela. May kain pain katlekatin kain orela alu akfulet las na sin God. Na me toplas na ke me alu lasa makat ara ke oye ma samsam kun na ke creation man God. Namasile bak sinsiya kluma anay kisinsiya kun na ke itu singe me ke met chaya wise men nge takana ke fasimit nge na Jerusalem na aklu singe insuk ke Tohkohsrah singe ke alem manak ke itu singe me faklum ke ip singe ana ke akalemia leon ko abange tadak me kum kan faklam mo de leon ko abange bitse singe el sinal ki bitse singe chman nge astamet Kal digin just ko kung kula wala masuk lang ako usisi me pa okay kudan galim ke just near ancient Near East. Ancient Near East. Kalme apa kachamgin pa lo kachamgin bangay Enju chamgin Samaria po ipoloyan sa mga Israel. Nakita le kami ancient Near East pa aspe mo civilization say. Gusto ato ko some suk history. The fact lang pa ke lutian ancient Near East ka ancient Near Eastern history nage biblical history. As parallelism. As oye mo lalo sima mo ancient Near East sima akkalim ko lang na banga mo lan fini nagitoko siya nag-mode life yung yaske. Na kisinsiyak singa pa if a katiler magmate ke if Mesopotamian and ancient Near East mate nga dadir magin katiler magin unmate singa so ilusi mate ke might ka na Egypt ka na Babylon na pa Persia if ko mate nga
sila may nga nito ko, weme. Sige mood ko. Feel ba nga, assignments udah met ko siya si magwan na ba ka na clients up si ngayon. May magunin met ko siya. Feel ba nga, chief sila yakle, ilan met ko siya si. Na, kat porong lao mo, mugulpon beses sila yakle. Chesi. Met sesi. Kofkari, ifo ko ti met ko siya si, ifo ko met sesi. Na komisyon ng budak tapay ti paskan met ko siya si fall nagigalains up siya dahil gafo wangin magunelos na para siyang naging engineer east parallelism naging mole lalosan itayak lalosan tinagalam nila dahil may source sila los kasi sa history akal nila mole lalosan na fashion ay pa na upkaran ba naging mole makadal sama sin met Jew como Israel nga. Gigo me nga fa mga may lalle ansik nga study ges master tari ansik ang pay kigat study ga pa lo kat mon nga la aspe mol sai. Kasi vi pa kat met ko siya na shalo. Kat alin na nagtanong kat magiging na pa wait alive ng Fidelo. Kat tell ko yung depo yung aspo may druk. Aspo may punbe. Aspo may mergi akfasrye. Kung hindi mga Protestant. Kat Protestant, kat alin na kat magila, boy, aspe assembly. Aspe Mormonism. Aspe Jehovah Witness. Aspe halusaya. Na para yok spekikit di pa wala kat loy nagipit sila lapsing. That may as a katil ki sa mon gipsing. If ko mas if you matchies. Si mo tekam na ko yemi. Tekam le mo dekash. Tekam le me ilus mit fakada sok de ilus astrologers. Ano gidi just that kalim. They just go. Ne me kat Finland ka lalian katinan ka naki shulle silan matchay ngayon. Dana me dama me ushnya kien kuilan ka daga naki shilela lalawan na pa magat kan fakke. Correct magin might magat nagin na pa kung saan ka ancient. Kumde Facebook post direct damit lang God wants your availability, not your abilities. Availability. And technically for God mo kina na bagad po kina i-fall sila medjais. Makuna kumkian bagad din loing liye para interested ang mesi kam suke Christmas Katsuk mo sang Kames ka tsuke. It's a makin that non yung le if o katil sila la Mwet when nitaya galos yokitaya galos. Trakta aspungelos. Aspungelos. Tinga atmok na vaccinum na ke. Bangan mas ensi mga kikumin shed some light ke in mo me mana naging akalemye malutu chinga chamram gun metari dagadin kain me usie kata me kesensiak magadin kan chike loang nagi tax ne gadin observe li nagi kata mama sapkat overlook ke tuti lashmit mangan Glamalap ki kum akata lekaleman ngali nagi urek maganyan wise man ngan la kata Jewish leader, religious leader ngan chaptel ito dahil shishki mo kayo na dahil de wisdom siyo wise man nangan basuman ngani kin I have no idea that directed the wise man to Bethlehem ako lang malap lagat kayo tagay nakalimip simit ngan taga na Jerusalem siyuk Tohkohsrah siya na naman lang amat kan fast ipsiak luan Ay gulo. Fast met. Na ipsiak lu nga sa mga
Tohkohsrah sima kadita mo alena ingena nanaklalan kuikuya Ash metoluo pakatashking fastolun ki alkosh. Na fastolun ki alkosh akoshinge sham kun ke bakma consulting the scholars in kain somnasin metuti lalosan la ash milo sitake. Fakti fastolu fakmo Tohkohsrah era de long mainge na nakla larule na tuastle. Met na kay wainen Jerusalem milos wel petuastle. Ilsulani may tolfalat na kewa may duti masap siyak silos. Pien misaya elisus lawea. Na kaditalat king erat singa Tohkohsrah erat singa kasi marek magunyak ki standard lesson commentary kagata commentary nga ba paranoid. Paranoid singa pa matawakin asnanak kuluk asnanak anay siya na kinek matako. Na inge na intawak mugikuyak manil Tohkohsrah indok mato atalik natan dan kiel inget talila eta mena silki il Tohkohsrah etako na kalman pa el den apair na fakpegi maritsinge ma emet na gawa Jerusalem los walal betwashla kalma los den apair ke na mesiro fakmo elos sinsin kun ma eashpe Oye sase mai sikyak ma eta orela na ke mengene ke nunie pe Mwet. Nara elos na ke was ke wishu klapie eta liksimak kalemiyak ni. Na pa fakla ensi malman shishniyak ni pataka ki fosimi kosin ke on kosan panagen Bethlehem. Elos na buk insidi Bethlehem in Judea. Anaking akalemia pinpoint niya ki Bethlehem singen na ba Judea, de ba akademia ke enal Sebulona. The paingi masimla sin metpalo, Bethlehem in Juda, komtia shigin maslon shidi shiklan Juda, the simet kol evata kaliki kom, seva kol mitlan lag Israel. Pangas lagin top sima, takana yok, pa Michael wisham kin ki Michael mikos, fastuel vak mo, kadel olela ke simet kol Bethlehem me. Namen masi aklunge ke first mi ron gos ke casing design vak mo pinpointing Bethlehem. Ana nalen na shishnge noelel mo Bethlehem. Na vakla lemel fa Bethlehem efrada kom sisinen mashigo medinan Juda. Na jakta nga va use simet kolan Israel game me. Seta kagen siaulal na nama omit me. Nara precision ka precise destination jinge pa Bethlehem in Judea. Prophet Micah kadita mo century akal ko siya pa ilara palalal nge. Palon pel sinama kadita mo met pala ay siya ilara be me palalal ka prophecy lalat. Yeit fuko mata mittikel pellal erotan baka cham kenge. Laki meto pa lakin makatash kenge ilkina in kalimla mama maika ka aisa cham kenge pa ailai dia ki cham lalnge fina check mark euricleta na mange kewa pa me come to pass nge pasikiak nge cham kenge ki si Tohkohsrah eva taka elde taka na ke CTC elde taka ke district si ta el taka ingan shepherd ana ke akalamila shepherd si ma call sheep ma depicted ke mass ma rek nge el pa shepherd si ma taka in kolen Israel na damlele pangan ipsiak luan mela flokon naru damlele Dig interest goal kumkulla kumli gerçman tramgunal erat nga like vakle sir commentary yawan ang fang ana kalmida il bang Herod the Great. right Na Herod the il dinin might si il title si. Walsi Na ash pise tingin kumisam nemba si mal dal vakle or magnya ke shmanya email Herod ke Bible.
Inesingan sumonyak poske oleang saase ashpesinake. Na Eritrea ging Herod the Great si na ashpes sumonya gidigin ilfagale el unie dain kiel talik natol mayen pangan paranoia sila ringan inse nanakuluk ko inse susuk lal Jesus lang nga lupela ni il sisigagin mo talik na lang sila nga ito katangal na ilrela oye nga ito yak ilke ilpa bange King Herod sa masaya temple si mo label da ko lutiyak ke minisam le temple sila Solomon ilrela nga kanawsyak le na din masaya temple si masyam ginyak yung sa siya mamasaya klasin Herod siya ilmis ilsham ta ildanak sa fiela shock the bang Herod siya na siya ma katilo nage Herod siya ba nage leadership law just kung sham gun nage il magi nga tako usikisiyan siya piye katliye itu siya wen piye siya wen na din kanil suslawe dahil di kayo bangan na may sisel sukan Maitland God is a chief priest kaya pa high priest bangan may maitaw kigasan God teachers of the law may malutigasan God pangayan may Tohkohsrah Tohkohsrah siya nga nilde choose ilaulan Roman da ko karungan matchungan ka and Judah nalikin mga skimot ko when information nga nyo sa selsuk Maitland God na yun yung Maitland God nga kasi siya kinalos fahk nga na kim Micah tegin nila kyo na Micah limigos was to siya tegin pa Michael Lewis akil nila limigos luo le ito fahk when siya Messiah singa le Jesus le inan singa Bethlehem skimot ko specificity mga patigil sa akin, mga palyayak kiyait fukusom la. In fact, na eas wense, eas isus la si, inan Bethlehem. Na, Mwet lalal fungin, Sadducees nga teachers of the law, dahil ka sang information siya na sil. Na masil rola sa mga komisyon, kinapay, oy Luke message, gina il solema mechais kan secretly galmeya pa il dina include may scatter siya good look messi bangan good look messi na si mechais kan still so kung ko dialect flock of fat ngan we alu na sil look me dia mawusit mga matokal ke o yesafal na masing ako mitloy na gawa yes nga nan pa itaek Herod the Great when itaek nga nyo selsup nga mit mas itaek kiro kima mas may fatako nga finne magi so katil sila magi so akip den loy na kasam so yoksupe yel Magi astrologers, dalmogin stars, mga moonland may the muffin vela in depict future. Sikimot ko. Sumunod, Herod the Great ni kintop na kayaan. Na, ildas mo yung metlal siya na ngayon. Sumunod yun siya, chief priests, teachers of the law, may makonok kikaslan God. Inge iniskasho. Na may makonok kigaslan God ngan, sang top sinasil ngan, siya mga sumletary, Michael na palye kayait fukusumla. Na ilus sang top si malino yan long ngan, na kisipin insesisuk, na nakuluklal, ilbang mamechais ngan. Del sum kunayalek. Del kunayalek, Falok at kalamingan falok we alina selos. Kasi nga kumgulawalap Elmore. Loloik
Lanakin loloik lal barela o yesilal. Sapma nigun nasakta herta ko sapma il fano wengin loloik ine on agel moral fat man. Kasi bit pinawuwus eh. Na o yesilal in Luke mesi ngan kisipin ash nanak insisisuk nanak in katashuk. Nanak sima tena pa yerol. Il fat lasin medjais ngan. Nakatkalim gila los somsuklem. Los konayalek, los fulok, los tiena. Na masih ko minista ko yesilal nakiniplan leadership ma. Sap ma leadership na kayo ina nas gal ina nas tip minti wit na kayo ito na paigaslan ko sap ma mit cool ina inas mit lan sa yerolos inte we met we na nak o in fahk mabebola fahk or in like teachers of the law ascetics kan chief priest kan taga fahk ang nasil le mea kaliman me insang top sila alingan. Taking just go. Global namshirle global chill namle elmarki ilusi kasinganin kain me akademi be naki machke na nakataya ke Taking just go. Bigyan mo points nga na masih kung Trump nga samak. Kung some person met lagi met lagi Obama. US presidents. Il dal use pastor se spiritual guidance in pa wala los ke sila min paile maitlan katal sa malos sila ito ke masap ito ke medicine kumama sa astrology mata shokta whatever a decision is made that involves lives of human beings. Sap may wo. Initak wisdom sin God me. Na maitlan God pa matafuliye spiritual advice, counseling. Na katakalin ke US presidents. Fara din ama solo Obama na ipsingan duwi. Dekle pa-evac sila ngan God. Ata sakta ngay the person mit like Obama our spiritual leaders but siya ba Billy Graham they just go the second thing I drop facts una kat aglen pe machiwish mat kange tamdan rina Abdel Rina ilash fi an Arkansas na el kulakak sa ginkad banga besiye el board members we bab the support nagiplan el covenant partnership well lang be damdal Sherlyn el monthly donors sila klawalap kaksakin ko Merry Christmas na si Happy New Year aglen be machiwish ken Classmates sila pangan tigin. Service city in Washington ba according to taking this go. Aglen ni machiwish nga bualap ko South Washington damda Flora amsin. Oh, ilash Puyallup. I think Puyallup ko Washington Tacoma area. Mga bangon South. Okay. Lumalap ke mat wias ke daga wiga changa na se uskat me daga ipsaf la jiga tamul chole katash ke meto luo fashion ke singa luo fashion ke singa le shanam ke u koyen I tu se makat fak mo manek lenge fashion si singa el daga in academy ke mai sang ma uta kange la mai daga rusta kange na fashion luo sham kun na ke me to focus ilan Mwet Mayra del Finjakin folokle report na silngan amay pange ipsa flashingan ana katramram kuin na mulutu chenge katramram kuin ki Christmas na kayo wata anri dela na kumfa me ta ka pain rela xg lomge mamash kenge fakla gelos ko itu singe gelos long dari gaslal Tohkohsrah na los som
Itu se nama elos tali katalep esifilsikkia ke fashmetla elos. Neken ael tui finansi matalikse onwe. Precision je bangen. Na itu se kacam gen katalep is bangen. Kelos di itu se los arle na sisis na gengan. Na akalemi senge fak na yo na ke elos ko itu senge ikacham shama pe sam na pe kacham nam genge wangen electricity ke bulan belginge ta na ke engan lan Mwet ma kain wili itu singe na ke ta kain ta shreye ensi matalik singe anwenge na ke lapaning an lalosa ara oyengan banga academy pe metala aspen geniklan kat ke dalik din kata sueni se suen paganding si ta siski pe enelosin fast na wea mange ara anen ta kana siska din lila me chai ka met wise men nge elos kain sum na Bethlehem ke bellos nge in kain me sum kuna eklem Jesus without waiting until sunrise. Na first singal siya singan ta ka bang academic la elos ilyak na in lomo elos liya talik se your on Mary. Nina kiel elos sigak matante halu na sil elos shrek may sang seok lalos ke kol Franco Emer sang na sil. Na academy yak location silang dalik singe win na kialan la kipel singe na kia kaun la luka ke luklu wasingalon gosh la il dilaan ke managers in bel singe. Napan ka da details ma itak yang in academy la me sap Mary Joseph likilye me en file sige pulan belsi masam sam kunyak nge na itak yang me sang na silos ay penake ay si alda sam sam kun ke me sang pel fakla kemel pes e vatakalikian mitien eva vatakalikian sheba udak kol making muita eva sulke kanalik pengmo ke malem kadilara na kalmian pa ngara kunokon si ke freti ke me prosperity kana ke miste ma evata kana finan Israel siya pasam-sam kunyak mo gives ka mamauta ka nge frankincense then frankincense pa finest incense ke ancient role siya ma tamna siya sam-sam kunya sam-sam kunyak na yok ke bukmadan ke exodus tolngul fastolngul akush na nag-immersingen ilsalakan aromatic resin siya mataka ke comifora tree siya na mangen ilos akatayan na details ke masange sinsiyak simas nge pa kamitlu ka tolu ka igas maus masange ta ka laikas masima asan pa ka as masang makameusta ka na yun Jesus kyak flatlom na silan kumera fa kya kanin mga kadinan ka kya na kume araf kya oye makum usmasangan inslakin oye sima kuminsang kaksyakin isustalan lem mamay panganip sa flasingen ke ilosta kay nakflatsi balik sima kadita mata kay isustain pa usimista na fela usi me kyasap na fela usi molala na sis na kayo tamang siya lebangan ipsiak tolu lamalang Tegen just welkom kula. Ngacham gun Tohkohsrah sasi se isusle. Cham gun nanakin loloik lan Tohkohsrah si masin belse. Ngacham gun akfasrye en isuslan Tohkohsrah sasi se ngane. Wenda dika. Na ipsiak tolu ngan yok na kuvisikusi le los medjais kan los tako ukoi galim singan suk. Los konoek na los sang na sin Tohkohsrah sasi singan may cash up si mga asirolo sa. Naging ako, may nalak singa, akong long bell na kayo, kat long ay kat siksik kat kap ko pa kaya, kat long bell na kat balance just ke long yeah. Naging
level si katash ke mohul palan bel si nga mash ke ngam si me kalme na si kum si pa ay pang may na si ke mat pa si nga ko mash ke si Christmas ang ay ngan kun ki nga shuk shuk ya me ifo along sila yash gifts la sa degi na bisige Christmas sa pa be nga sila be stress. Imagine thing el popolesa, il ash group chat slash, il texting ke group chat slash. Can we cancel our Christmas celebration? I'm too broke to afford it. Nekkelaks was sila. Kat cancel ye aflet nga sakta. Kum ko iskum daliki. Kum bini kum flawi. Ta vaccine ngayon pa. Kingat Kotlio is the matches kan los tako su galim singen los kona los akflet sang mama share los an gakflet laus. Kat fin gvasa just mizena ge molla sha. Ti bada ikle. Kat tigan da ngay lob just ramta kal ngaswat pasrek. Merry Christmas si was kema. Kadilak da zum suk en si ma training na ashwaya. Parang aklon sin elos sa ma kaya sang koyo sin ray lang akflet ko siya. Los tite dila ngay la de vises. Nga pa yang ay wi. Na kesu pe lok lutlut lok o ma engam da we ko ma sa ya ro nga pull out ako flawi. Kala ke wi. Kala ni de just ko ke pe. Na ke bin mitlas ke los iwela kainin mind sang los sumorela soon. Los wala akflet los kan e finances to ko siya. Ko na sin God. Los is kasi may tudak may sang pe. Paranoia singa. Na may nanakyok singa kumin isla ke may lutlut singa ya. Ona ke ngan share vaccinal el moragelang. Banget take away loko. Woka din akin practice discernment and caution na can deal with people with power. Manipulation is a sin. Kulo. Auk. Kulo malab el morgue factual. Fulia kalme bakit madalong na may kaya ako inwi factual el morgue akala na wall din just ko. Kaya ako miliye Tohkohsrah sa si Isus le kaya mod ko le kaya Tohkohsrah sa pa use mo lash. Mo kesen genik sina siya kaya kan ace mode mabat but kaya pin Houston Tohkohsrah sa siya. Na oye aqua maflia kina siya maitlalal fung iya. Kaya norek makin. Pati discernment si Elmore Elfang. Ang digital drum kin ba? Kaya norek makin lan mait etek. Lon kat. Insang wala sila la payes, sila la wose. Kaya pa de patatang nage oye sa fal. In mo akfalet la siya. Inde manage masayan malan kat. Kaya akfalet la siya. Kaya sangkulo na singkat kay Jesus lan lem sa ma usi ikesten genek sina si kumatlal fung katin makain eis bol mabatbat. Mayin ke matawa ke uleng mata fasha katin aske. So Thailand kat kiden aske. Uleng sa se ikes akpay la kena silan kat nakiway. Lagi nga akong matay, ismay na nakisi ngayon. Kaya saan ko lang singkat ke. Le, may nga akong aske, nga akong mole mo siya nga. Nga akong mole mo siya nga kaya in actual sila. Mas makatafong lagi. Mas makatina akpay Kaya kat mole mo siya in aspel sila. Kaya actual siya katle. Mas met yemadan kat. Nasin may ito. Yok na, insan ko lang nasin ka. Di na maging bell. A reason for the season.
Jesus Christ, molala, that is the reason for the season. Birth of Christ, and he gets the genix go na sin Mwet na kayo wain kayo na small mabat. Na bang may sang yok singe. May sang yok singe, katfin days, e wang benasish. Katuna kiten ace, I guess la pak den molken. Kiten palakin may sang si may gekla, may sang na yok singe. Wala naging medjais kasi ko, akfalagil when natin God, ilusang may cash, mamashirolusan. Inakkalim ye nanaklalos. Ay di ba naiklanasikum? Kiden is may sang singe. Na kiden sang mamashiro siya pa me, pamulash na singkat. Na managawa siya ngin kate ikas. Inse wuwu fast fall na kilapan, lalalfungi, akflet lash na singkat. Nga finra mo may naksingin in uya gumising. Kiden us Eric Makin. Eric Makin by molkun. In molkun in lang nage akflet lash. Akfallet lasho, kiden liye la markish ben isusun lim Jesus Christ parang akum ko in ace mole na do bad. Nasokto. Ano yung is may sang siya. Ilti tako guarantee. Kumina ko in ikeslam tanin siyo. I-ace. We base ke may sang siya ngay. Nagsinsik siya ngayon taking just ko. Nagsinsik siya nga pa. Kita i-base pagkatekin. Get fahk is my songs now in literal sense, get fahk figuratively speaking, is my songs. Na may mga hey is faka. Aso mo yalu, if was alu was safal. Take just go kum mute. Avin nanagin loloik nga be nga we insiengan vgeke morek ne. Even yash loloik. Kumli vexel ilmarne bay. Loloik siya if yash loloik in God. Halu pa kiden is may sang siya mauda ka nga. May loloik nga kum ngita kum dami ngiti mita nga. Alin ba nga din loloik ka kum tinaloy na gemasi. Ako man ako na nga. Tiki kung ke facial expression sila. Mali ha. Kung binloeng na gemas, na kumiteilya ka masayang. Kung binigay ka nga. Na onan astasik ilya sino or ngayon na namin fast namin. Ama kap si mam nuti central taxi siya bangan. Kapin kof siya bangan. Context nga nag-cop nga ba? Asham from to the pastas, il wengin cop na siya ni nagawa. Mugul siya nga il fast complain lang. Pasta kung di may dalte benakfa dalda mo cop, dalda tune cop, dalda mata pala, dalda wiak for the angan. Siya ni doon laron ni pasta siya. Okay. Mising usut kop siya nga neklake kuf nalani ka na ngashuan na agi kuminti kakan na kip aluem tayo ko agi kuminti kakan na kuf siya nga vi bang sa Vasco nga nila na lang loyang na nake sa Vasco nga loyang na nake kop silo nga hindi kakle kim dek worship the nige safla na wina alum dawek bugul siya ilsang kop siya na alum dawek ilda loin naging kop siya hindi kakli the for the loin naging hindi kakli ni tari alu nalingay lang siya na lang fagalum siya mana ka wawu kop siya kumanliang alda kakli that the moral of the story is may kumloen nage may focus lo man kum focus nage masis ko man kum focus nage sipinaslom galuan kum takan wialu takan long gaslan gatin tafayak me kum takan da dun day may dam da loloy ki mamakaslan may wangin lo man kasam tra from experience ka
Kabit loik si. Gigasalan ka, kaproilin na kayo, ilan gasa yung hindi, aske. May balaga man, naksin ngayon fukukuin nga, o ikoy nga. Ngayon, flax sa fila mo. Main me, ngayon yaki, masaya sa mga, it's not within my control. Tigin. Lumalap. Ale, kalem. Kulon singkat ke Mwet wias madaga wigat yang kulo pa ke feedback madaga si osmian tamlel merel samram kun na ke the discernment mo na danga the end ma fahk mo caution na should be people with power na ke samram ke lerat ngan evine ke som silal Mr. Snowman ako siya kel Tohkohsrah ngal fungi mo sim na ke alan offensial ke pecha ngal Luhn ngal mekos rek magan rom singal do first tolu keyword chi mga lang si kenge pa elos chara mawo elos ti siang sin met kolfinena elos na chara makulu kung lang sin ti siang sin met kol falet na ramawo elos fa aksagin ko. Ngagulo ki discernment ko, akataye belum na ki spiritual leader na sin mat kolar fine White House nge. Nga fin chak mo elo sin kain mata ki kaslan katen sang kol metla sa mwen. We are at a perilous time right now. Nara hindi ka na siya kika chamram kin kimalutu chinga en si mga taga shafla kaya tamlo siyale. Na kung bakalia ba, may sang sila kuma ba kung academy piyenga, insiakos ten lakom na sinkata. Nakatpapa, mirror sila, ngil sila ki mirror si mga kumliye, yan laki, ngayon nga ki mirror, nakatliye outer, front view lasha. Elie back view side, yok ligi na kayo wali art lasha be. One mirror lang gada. Nara insiakos ten lakoma pa, may day sila keep sila na credit gift of all si mal sina sis ke wen kulo si fan na natal nge ana ki kum academy na si ke to pela kat sa fashik ana ka din ma tena may yok face value ke si akat fin mod ka na po na ki kaslan ka ta na directives mga kum te kain di kun sela ka sa fashik pangen kaliela ka I have learned to assume in Kali at Fafashidik. All right. Tingin just committee at Kalian. Aklen ko Luhn the lane sa 2 kulomalab American suspend assume. Tamale Elmore kulomalab ay or magina bell na kumin na kulo na malap ke faxilo manakay kum tamale. We kum yang be tingin ko Aklen mo tsenge. Okay, mulia le maui. Carly. Majikan the kunchela la babaleng has a good sense of humor. Kufashila never all. There's a what you get. I tell you, Double Western, Billy Killing as in Johannes, Finen, the Hawaii gave a knock of yours slash can give a clumalap as you was give. Na katsun kaming program la so clumalap they just look at the akola wo and champion iptolu sige medo luo fosige singa luo singa iptolu sige ipsing and by susulan Tohkohsrah sa singa na uses sila ngan pa guess and get so kum na mising nag akfasrye nag pay and parallel gat mga na kayo ipsak luongan pa Urerayak, laloik silan, lakin laloik silan, Tohkohsrah si Mars Belze. In Belze pa Tohkohsrah era. Zayo kator mga gas si ma Elmar Lucy, nga naman Elmar, laloik lang Tohkohsrah in Belze. Bay bangan ala proper. Proper na tolu siya nga pavasingon kasi siya ilsamram gun nag akfalat pangako makfalat siya misig
kat akflet ke me kat wisse ko yes na ba ma siga chab gud misenge yok pe wa chmon la misenge ifin ko skip to the battle sana dugun telegasing one long rerun man again and they can just go banga sa min kalias Kali. ngay akfasrye sa min kalya na kaso aflon na sum ko min Okay. pro kalya de la sa na they just go kumula malap ke akteyac wo kad akacham gud may na nakse ngay na ke si fe sila kum nam singing ngay kum ni si fe ma utagan yok na gaslan ka ngay may san gas ko si fe sila kum ka cham gud ngay pa lalal fung ilan Mwet lalal fung ilan Mwet na isam le may na nakse ngam cham gud ngay lalal may sing mataka urine kat as long as in Mwet lal Mwet lal mal siya ke pelo leng mata ginabaya pa lope ngay masan mataka na si kum misenge ngay kaya ng rek makun. Kaya di maging gisipela siya na. Kaya maging gisipela ni God. Di min nakanda yun nga fahk kastan ka. Nakanda fahk mo may doon mo. Kastan God uda ka na siya. Fria ki as a gift. May sang siya. Nasin na kayo hindi sapla kayo ni. Ilosin siya na i-base. Parang figurative speech siya. Nage literal meaning then duyak roklan sa plasha duyak sang molash na sin God kiden di sa kamen sang ba kiden akos akwak egolyak lan God managawalan God flia gitari ashtari kalim dari managawalan God keme aske pa polo na oyes maklemil isus landam sa tagaralangan ilikesan genexen si kumakumin ko we ace mol mabat ifo mayen taduk na din God nakaiwa elos aas mol mabat na pahangay si pe si malemil taga isus langan si pe si ngay ba lem kispin lem Jesus Christ ilikesan genexen si nakaiwa yung kanay small mabat Nimet kum likun say. Ngako mol mo saying Kidan sang lalal fung ilasan. Lalal fung ila kisben wen na din kat ngaka na ismol mababat. Kisben misal ang lem kat. Shasor life in Calvary. Il ela makulukwak. Kat na kaywa. Kat na kaywa yung kadash ko ya. Kidan ka na urine kat. Ka na urine kat. Esang na singkat kidan mo i-base. Kaya may sang saying. Ako malap na singkat ke mulan siya ka katsun kapin niya siya nga fitra mo ka din sunya to ko kulo na sin may kuya kaya sin ko ngayon degin trust ko tamla lipan degin mekil degin siya na so na kaywa kos viewers lashan we covenant partners sport members kulo singkat kos asin may proilash pele na kaywa Because akut nagayesa sa saying, ikadan sam kulang singkat, ikadan awal oye matalash, ikadan fast na mid, ke oye lan ka. Sam na malan ka, kadaliya sa tari, ikadan fast ke. Wait, makun ilos sa kadal fliya in mashlos, in pagkalim si kum, svepen na, kum pagkalim si katlarin makun. Nakaklo malap na singkat, eglo malap na siwas kayo. Tekin just ko, ngayon, flokit bela na sum, kuming kasyakat, kali at rin nila, siya sabi kali kaya pe, in finka, kuming proy, aksa fila pe. Klo malap na matsirle, alengan mo kung kali in we bevak klo malap sin, met we asma, wikat, nakipensingi, ka wikat kim tawaka, nakipensingi. Siya mga konak ki makatash kya ngay pa nga kalimina siwos ki masla ko. Ana mga tena liye wumet na ara oye si sikyak na si kingayawan mo dolu ngayon wala akos misingi. Neksina taka na siklan kain akiyawi should belong na kisisyan falka ka fin na kimamangas kya. Ki season na kipel makatash kaya
Alexia loing na kela vintie kikastan gat nge mamata ka na yuruk nge na kuflas ang kol siya ulaka. Talik na dikma kadel entrust hiya lalfungi line on yuruk. Nara, I have a reason to live for another day. In wifaka kikastan gat na ksinsiyak si mata ka na sika pa kakat papa elfinalikia wina ke sielen nalitu na evokarek makinye aulong ulakos kilensi piepel mga orek makin na ke fahk ke wala na wala ke oye ma fahk ke lang sila na siskewa manwala tamal sila nakay kos apa nang talaga self-lash ke yesi ng ibange kade paik na ke siya sasya manwala linkain akay kos Siya God blessings na kewa in 34 was siya uluwasan. Urik magan gaslan God in pray kadalik nata siya kewa in lasyangak sida ng dipsela. Urik magan gaslan God ay siya tulmulalgos in kain chud bang shis ngal mekos mayehan in the tafla mula siya kekat filmet mas. Kanin maingin da kalaw may siya wata kain kisangkat. Narangakali ki Luke Orange singal dolu anagi polil fahk lang kalang lem Jesus Christ lang silan ka de sisin silan ngan medalin because na kewa ki len missing fan ki pike din ki yes asising akay gos na kewa kat look forward na ki Tuesday fasha ki yes asisi fasha am sile bang kali Allah ka ash mayrum metinga kali ke pray Take it out. Namna şükür. okay. Well, Take it şükür. Bakın. ikat tawag kaya kat should long la reason for the season. No. Break that Sanri. Jatuh na sa hirap betul na. Mwet dan siya kabangan. Thank you. Kasih banyak jawab.
Lekin nga mo bange karriere program la so aske Facebook was finger li mas na gatos kol mit devon sa. Lola kom share tandal tabokla pada gangan kumukla gin siyan Mwet kisbewo Wala. Luhn ka di tu siya charong kaya ba ilos tipik ngan well kilo malap na siya gusto kayo mawigat tigi pelsing ya kilo pencil tamon siya leki tax savvy lalel usibe ka din ka hindi kata spirit ke me Christmas 20 Tohkohsrah ngayon nga siya kumuin we pray kataga ni pray ke kabun niya pangagat pipeline ke iya sa siya si siksin kat ke kasha kataga ni pray kilo malap na siya kat papa katla le prem katla la Isaac katla Jacob kat si lang na kilang siya sa paya mawin kulo si fan na nata hindi ka mi siya kaspin makuduklasya kat kulo malap na siya kat papa kasi malutlut na yokshipe makumusi inakalemye precision ke oilalien makumakie makumakalemye masikya katliye maingi kasi matpala ilostakain sülkeken sikyak na finfälsingi nakmas kasha kat keip kunesha kadin gasan siyas kadin akosten nakimasaplong nakioyalom nakiwa maingi nusibe moloi kadin matake in kasha kat moloi in kasha siyaulash taliknatas kat nushes yung kat papa nanakmanas evinde kat fashalik nanakmanas wikat info fashish lasha pakanden matakain kisangkat takat lalal fungiki ka langan batallom siya kumulela na siya ke fashalik lasha paiklin ke siya sa siya katlalal fungikom nanakmanas si kesam danin siya kadin kashash na la combine genik si fan genik si was si fan maya si mulela na siya elela kadin itala top nagikasin siya kailya na kay walash aski kasno lomalap ke plan silom na ke mulela makum na nakakya na siya kinem ke wen na tung Jesus Christ kat baba kat point fak lomalap na siya amen When